Pemirsa arus mudik ring Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, kepanggih kantun rame antar pemarginyani ring tanggal 11 April utawi rahina kaping kalih lebaran. Anutin data ASDP Cabang Ketapang, langkungan sama stalian diri sampun nilarin Bali ngelintangin Pelabuhan Gilimanuk dawak dasa rahina sedurung lebaran. Wilangan inucap raus saking ulung dasa talian motor petang dasa talian mobil pribadi miwah petang talian bus. Ketar kayang krama sani medal saking Bali inucap krama sani jagi silaturahmi ke widangan ring Jawa Timur. Asapuni ketaler langkungan satak talian diri wisatawan domestik kauningin ngerancing Bali nganggen 6 talian motor miwah 3 likur talian mobil pribadi. Antrean kendaraan kanton kepanggih ring widangan Pelabuhan Gilimanuk nanging antrean nenten kantos ring widangan Dura Pelabuhan. Pengawas Satpel Pelabuhan Gilimanuk Imade Ria Frandarmayuda Mausang ring sajoning pemargin pelayaran kauningin memargi aman tur antar panincapan kuentenan kendaraan roda 2 sane medal saking Bali ketarkayang memargi santukan krama Jembrana mudik rahina sadurung lebaran. Rauhe mangkin wenten selikur armada kapal sane maoperasi ring lintas Ketapang Gilimanuk rumasuk kali kapal ageng ring dermaga MB4 KMP Jatra 2 miwah KMP Nawasena. Arus balik lebaran ring Pelabuhan Gilimanuk ketarkayang memargi 3 utawi petang rahina ri sampun lebaran. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.